Into a catch up me do attempt to aba. Now baby a what na ball insi wono. Eye dan na wo de ball out the going. That means mo and mo blocking eye gates no. Omo ba eba omo nchen a enkwara ni free school ba na omo ba omo store ha. Na omo be polythene bag na enkwara ni agum. Me eye Kumasi asa na me ka kire wi. Omo agaza mpanifo no. O wa say o abena tenanim. Na wakɔhye kire ne wane. One a no de gu polythene bag mu. Owi a no apra no de gu gatem no kɔ. Insuo topɛ say aban ne nye na de na ekosi. Na we de entiase emusuofo NDC fo. Omo ba mo mehwe insuo na ebusu wane egu gatem. Very dirty. Mame no witi di kakra nguso. Wane after all these things, if you are Santimemu, now the first year story, you be doing common efa a year, Asama AC or Ashanti region. Now in something you know say, a year the combined Kumasi Central Market Traders Union is demanding the immediate resumption of phase 2 of the Kejetia Central Market redevelopment project. Now, warning of mass action if government fails to act by May 2026. My main sign kind brofono na minjum ewo eye akankasem na Ghana fo nyina enhu de efi asantimemu eba we ye edwadifo a omso maka mo abom omo yekuo ewo asantimemu a sebio omo se asemi ahye omo bo a omo anka sebio na omo di omo ho bone omo de asema betum fremem omo se eye omo edwadifo omo Central Market wo asantimemu a friend Kejetia omo nyina ba and omo press conference kese ba akopa omo se omo ehye aban no eye bosumi a yebesimi eye May no eye eda etoso May eye bosumi a ebe omo hye aban NDC aban no omo hye ne keten se sebio eye Kejetia phase 1 na ana Central Market phase 1 na Mahama in 2016 15-16 obesi ya yedi na tem to oyeteni ya aboa onim nyansa na sebio odigana sika pemma na MPP NDC entafo awonafo krobofo sebi omo ye infantefo nkwasiafo a omo nim de omo mfa omo nyansanye saa eye Mahama ban yi ba 2015 2016 no omo na omo kosi eye Kejetia ana Central Market phase 1 efiri ho ena eye Nana Adodankwa Ekufuado one ni MPP ebedi aban mu mfie wotwe sebio eye asantimemu nipadodo no eto aba ema MPP efiri se asantifo de omo se sebio uyi otwe na oyi MPP a omo yi MPP efiri se otwe bi ni de esiwa ensei MPP ni de omo anya ne ntema ebesei and the same eye nipadodo a omo asantimemu a omo di dwa ewo eye Central Market no omo de eye warning kese pa de ama aban na warning ni nyina ne se omo catch that ban se sebio omo nanani otumfo se tutu na sebio omo asantimemu no motero NDC aban na aba na ewo se esum omo te se enkoa omo bu MPP NDC aban se eye enkoa bi negum na sebio MPP de omo ba edi so omo de bibia ba fie efi se mfie wotwe a omo ne NPP etena Ghana no na omo ehu sebio nyansa entumi anhye omo eda any warning says omo mbe ye Kejetia phase 2 na enya de a omo be pene omo nanso obi be se ode hye ene de ne papa ti ase ye nuanom asantifo a omo Ashanti region Central Market no omo de warning kese ama NDC for says omo mbe ye Kejetia phase 2 na omo ne NDC for be chi anyam awe oti brofo chamia de mekinkan yi ka se meboa na edu some time a we do tufo mi chia onana beto so anama sorry na otufo ba kopɛ na edu some time bia aya ye nuanu no bi na ema omo ho kwan ma nipa bia no tia omo and I can say this on authority enye obia owo Kejetia ana Central Market bia na ye MPP ni and we need to get this right enye obia owo Kejetia Central Market or Tonade and the MPP ni. So we cannot generalize the issue. Say obi o Kejetia a Central Market bia or Tonade bia no a MPP ni into where there be. O mine ye chichire. Na sebio ye say wanu we need to ma yendinja o. And na impedifo so bube ye say sebio akwara ode e kabebe fie no ye suja na oti achise a na sebio obobesia. Na sebio ye Ghana for MPP bedi Ghana so infie watchi. Debia yete no radio so ne TV so. Se sebio ye nuanom asantifo ni bi e kasa. Omo se eye MPP ni de eye Ashanti region ene yete party no eye asantifo party. Sebio dodo no omo tampo nkasa ya kanfo party. Omo taka se eye asantifo party. If you say otumfo chiame a ye friend baafo akoto ena otena eye menhia ena oyi ni mowrem £700 and the party no. Eti party na nyanwonafo party.
party no enye edian Sremufoɔ party no enye Kowufoɔ party enye Bonofoɔ party enye Mfantefoɔ party na ya Asantefoɔ mapa ene yomo party MPP betena so mfie wɔtwe NDC John Mahama ebedi tumi sebio Professor Mills etwa nani ehwe ban John Mahama bedi tumi ogina ne naso esi Kejetia phase 1 inti den na party a sebio yesi menhia party sebio yesi Asantefoɔ party a sebio yesi nipa dodo no a omoto aba ema party no MPP no efiri Asantememu a mfie wɔtwe party de betena so a yentumi nya nipa bi am from ho combined Kumasi Central Market Traders Union amber out entumi anka nkyere Kufuado ne Bawumia say adenti na omo nya Kejetia phase 2 no efiri say omo nua ono so politician no etuma be phase 1 it is some time a yenuanu no bia mo Asantemenum no yenuanu no bia omo Asantememu no aya na omo magana fo bi ano tie omo it is some time bia ye ne kasa bi a ye ka no ene na ema nipa bi ho kwan na omubu Asantefo ni bi nimtia ene tina me kasa no me say enye obi oton ade bi a Central Market na Asanteni ana enye obi o Central Market bia ene to aba ema NPP ye onipa bi wo ha o Central Market wato aba ma NDC afi say onim say NDC betu di mpuntu aba ena union yi ana nipa ko ya omo be press conference ya na say omo Central Market yi sebio emududo na ebi omo sa go mu no ebia omo ya NDC for so we cannot generalize and say obia okasa ko umbia sebio MPP ni no but they do some time ayana sebio ye ne kasa bi ene nyoma bi ye no ema nipa bi edi ye ho yawo na nando dan Kufuado ebetena Asantemem de na konwa baaye eka kire kwaberefo se omo kwan no se wanye no wanto ama no mfom kwase ankoda ye nya obia ma ne ntumi anka kire Kufuado na MPP aban se woni bibi ye MPP for ye Asantefo wobu enimtia na yete Ghana ene Kufuado ne MPP ba power na Bawumia ka ho ena omokotam otufoɔ te se felele ball efri menhia ede ko gina Central Market se omo be Central Market na ma Asanteman hu se NDC fo agimi yetena ha 8 years eja eto Central Market phase 1 mu Samira Bawumia beifoi obajan treni a odini kurechi enam ndrosi sa oba we eba Asantememu ba Central Market ebe share Asantefo bo ene edwadifo mo Central Market bo say ono Samira Bawumia kromfo ba oni ni kunu omo di sika eba be Central Market no ansa na yato aba 2024 miken sa ansama e ko osu nyina no na Ghana fo na nipa omo Central Market na endeme no kese omo tiase omo nyina tie sa nsem we ma MPP beka nsem we kyerem infie wotwe 2016 omo to aba ma MPP 2020 sa nipa yi dodo a omo Central Market ekoto aba ema aden ema MPP den na aban sesa 1 year pe 3 months na nipa bitumi sori ka se NDC aban no amba mbesi Kejetia phase 2 within a month from next month when sia omo ne NDC aban no be chia nyam na ekire se adwene a eda mutirim mumudodo no a mode ye sade we adwene bone a ema ye mudodo a Ghana no hu se mumudodo no mu agimi wadwa adwene pona a eda mumubi mutirim no adwene pona ema mo ye munwoma bi na ema nipa bi anu tiam no ene na ema yetumi ka eba the conclusion say mumubi no a mo Central Market a mode party politics ashemuni aso no from the actions no ema ye mubi dwin say mumubi no adwene wo fom munim nyansa I to say my adwene say mumubi no mo twan ma NDC ba power de also mo ya ne say mugu aban no hu fin mo ne MPP a Asantefo party tran mfie wotwe Ochin baby ntumi anya press conference anti Kufuado aban warning anti Samira Bawumia warning anti Abozigi warning mutna hama MPP for we edi matem ebumunimtia edi otumfo atem twemase egumanim asesa aba Asantememu bedi matem sebio te se moa mo ntumi ama mo warning say Central Market no eno ne ma monsa ekoma no na ene de ade akyen na tumi sesan ya mumubia mo Central Market amodwen say every time no mubetumi ede saa nyoma we aye politics na mudi egu NDC aban anim ase na mudi aka nsam ato nipa bitirim na mudi adada Asantefo ni bia dodo ne nim nyansa ne say NDC de omo nyehwe na NDC aba no na mo ankasa mo ne nam ho no mutumi de 1 month ehhehye mu tables o Kejetia Central Market
mo a mo ne na mo bankyere mu bi na mo ye NDC aban embeye dwano embeke dwane nsiwo May na mo ma NDC mo ankasa mo nananom wu a mutumi de 1 month ye me busa mo na mudi anim sa mo ye combined marketers or combined association of D&D nonsense no me busa mo say mo ankasa na mo te eye Kumasi no mumu bi na mo se mudi we eba be politics NDC aban mo warning so by next month no omunsi Kejetia phase 2 no mo nananom ewu a mo nananom di konkonsa no mo wu a aya mutumi de bosom ba ko ye omoyie na wo pese de bosom ba ko si Kejetia central market central market phase 2 wo pese de bosom ba ko aban fancy aya na mo ma mo kwan mumu bi mo ma mo kwan na ye num bi ye di motem enye se ye tan obi o ye ntan obia na mo ni ye ne nyome bia ya mo ye ewo embre bi so no it makes people like us start to question your level of intelligence and the who say nipa bi astarte ekikansem an NDC ewo so mo kosi de Crowfo market no na mo ba power no o mo ka so me Crowfo market inti entiase Kejetia phase 2 no na nado danko ekufuado jimijimi we be di tumi ewo Ghana na nado danko ekufuado they be America so Jimmy because on the most easiest regime in this country. Ekufuado Jimmy. Motina akronim ema akwawe Mahamudu Bawumia ebe kachre market fire. Bawumia appeals to government to complete phase 2 of Kejetia market in Ashanti region. This is the 25th of March 2025. Intimu asembia obi a wosamu so ne pa. Monfa press conference na enko jantre ni fie. Na mo kanye so onya ne kunuma mo na munsi eye den ombesi Kejetia market man na eto na motoma eye Bawumia ene MPP ni sa eto no de na mo de ye taxes na mo gigi free mu nsem no sa taxes na mo gigi free mu nsem for 8 years na de bia na ye mu bi wa santimem ye to abate se moa ye to ye mu bi ye to abate se ntwen ye mu bi ye to abate se de ye abodam sa abana na ye to no ye mu bi ye to de se moa no mu wi amomfa mo koraba enkwaja ntra ni fie na won kaje onyane ne kunu ni mamo na oka se obeye phase 2 no amaden amamo at least bema mbeye ni nyina obeye bi John Mahama ni NDC for 2016 om the phase 1 by at least esi asantememu sa nyoma wei moya na mama ye ho kwan na ya boya atwere akire mo mumu bi na amadane abeifo mompe asanteman puntuo no na ya kam ya adwene akire mo aban no is not under any pressure so we feel say NDC aban aba May wentumi anye Kejetia phase 2 obeto atia NDC atutia NDC sa atetena na motina nam Ghana na ye de wa santimemu ye mu bi de ye ntiase ene wo ya ye nto no sa nkwase akasa no enye adwuma biemu opa tutia NDC akopim so bewumi akọ emfame ho and nobody can pressurize the government to make Ashanti region the priority in Ghana when it comes to development obi e do betuma ye sa ade no say ebe hia say abai benye sika ye bibu Ashanti region abai beye but nobody can feel say or your priority in Ghana. No region is a priority in Ghana because say ujin say your priority at time MPP bar power no the Ashanti region the central market phase 2 should have been a priority to the NPP government. Mo the 47 MP in kwasiafo kogu parliament mo sori na budi Mahama atam mumubi na mutiti radio so ekeka kwasiasam nipa 747 emu ntohwe nkwa be 43 musuma mo konkran munyi masum. Now nobody is going to make the Ashanti region a priority in this country. We are going to share the national cake equally. It is a bonofo and a here adia aban be way. So mema obi amfa ntu ni tim say oye better than any region inti ye die san kwase asem na twam region bia anya powerful nchen region bia obia ni region bia obetime hu ne ho say wo dia wa anya amaya me say mosuma entohwe nko aba 43 ekotena nkran parliament san tohwe ne ntumi amfa phase 2 ambremo mumu bi nkwasiafo be ka je some aban pressure me say wa wonto aba ma NDC dada no kwa men ha wo to ma MPP na modwin say you see mameka bi nkyere wo mo amu Ashanti region mumu bi no modwin say Ghana no it revolves around you people mumu bi sa politics of where the esremu where the one for vote amaya where the esra san kwasia politics dey nya adwuma wo enti samo po obi abusa no question na monko MPP for ho
Mosuma entohwe nko 43 MPs efra santimemu ye bana mumu bi mu di line mu a aise nkokɔ hwɛ awonafo ne tugum o awonafo ne tugum samo anto a na moto nkwasi abane wie ne 8 years no mo antumi ensi eye Kejetia Central Market to se de no MPP antumi ensi amamo mo be ma John Mahama pressure mo be ma NDC pressure ye be che national cake no se bonofo hia bibia na private be ma omo se kowfo hia bibi na priority be ma omo se awonafo hia bibi na priority be ma omo ye te kroma de se ye expressway mo MP ne ntɔhwɛ te se okuo ntɔhwɛ eye eyi asenso boache beka just me enye expressway emfa Kumase enkwase akeka na mo bi mote wo so nkwase asem so enti ye ba be check cake no equally and no region should see themselves to say because South East a western region, northern region bia play a role to bring the NDC to power. 16 regions, NDC nya vote if you baby It's no region should see themselves to say they are powerful than any region in Ghana. No. And if the NDC decides to make Ashanti region a priority, yenya be boa ma NDC a co-position because enya Asante for and Ashanti region kwa to Abama NDC. The sense of entitlement and foolish decisions, Mama yentwa so, ne antia say ye kyekere man. Ekufo de betena Kumase ka kire mo say, kwabere kwan no, munya mo fa mo jimi nko, munyina mo ye say confirm ne ntafre, obi antuma nkasa. And the moma warning, moma aban May. And the mon starting ko jiji mo japade na mo fa nanin phase 2. Messi 2028 untuma NDC afa ujimi ko, never know. I don't care. It's about time we came to that conclusion. Mo bia ti ase say e wo se nyina ya dwene yentumi fa tribe nya politics yentumi fa yimu nya politics yentumi ntina yenkwan yente ye ho ntina baby na yen frustrate eye o mining puntio. No, it's not going to work out. Sa phase 1 where ya John Mahama ne NDC ye no senka MPP dwene asanteman ho ebu otufo a anka that will be the first thing they will do in the Ashanti region. Ba me no tie MPP ne edi ekire se ntwe no ye mu bi no yentumi fa yensantena de ba kwa MPP be ma 8 years obema NDC pressure. Mon fa mu jimi nkoda aban nye ska obeye muntie me okira mu nkodi batam o radio so because mu mudu na montoma NDC dada and nobody's going to waste their time. Asantini onim nyansa di mokodi nchine no onim say the American no kura wom and there are some Ashantis who are intelligent to understand the say development no ye de maya ne asay no and mo pese mo ye demonstration about everything mo ye demonstration emfa sewia ho mo ye demonstration emfa kumewu mo ye demonstration emfa afare adie bia na esiwa ekufu adan fa nsanka no munye demonstration call for market munye demonstration because all these things the MPP could have done it last minute some woka say I call for market ekufo na yeye kufo ba a year was santimemu nyina wetumensi call for market mon fere mo papa kufo oba eye a year e was santimemu nyina mo papa kufo entumi anko entumi ansi crofo market and a young minister na work Ashanti region mo tata no mo bodam time akufo di president na eye amwako hini wedi sen kufo be di president 2000 no na amwako hini wedi sen na moye mo to dwene mo mu bi jimi nti because we are a young man and he's doing his job and he's having an open mind nti enti ase ye akotake no kwase ampanyi bia no hu fin bi what the bottom 4 boys say Jimmy for them who fibia a petition 4 boys bia just something to radio so dirty boys inclusive 4 boys they are big their best shot is almost free baby one akodu KNUS just so asa inclusive 4 etitu Kumase mumubi enkwasi ade saa yemfa mpuntiom bafie omo a young man who has been brought in Sir Simon Osei so said the kwasi na nenum tum se kokuo no obedi regional minister 8 years kwasi ampe yiwe odimatam samu ye nwan Simon Osei menso said yen odimu asantefo odi edwomfo ma odimatam samu ye nwan ogina bronsan so na oto ayampia bremo na mote wo montuma ye demonstration ntia no kwoto de ne bodwe oh young man aba mumia nko tata no kwasiafo anwako hiro bia nsesa no obebo adwuma no na nyama ne bia me ya because ayana emebru no sebio amua asantimem dodo na jimi intide bia no na mama MPP ni eyusu omo intube a young man oni life the oya no say ojimi o radio so ojimi o eya party ase ojimi o eyi ase en na ode besi dan kwasea
na amwako hine at his age baby wodu no na foolish boys like you amobesua nyansa every young man say wono na mo de moto kankan mutu fin mo kwatenketenkete jimi mo ho na ye kan na mu pose moa. The Ashanti Regional Minister referring to recalcitrant Kumasi traders as goats, not an insult. As some way na sa kwasi ampenyi we Ashanti Regional Minister Simon Osei Mensah okan 2018 Osei say wudi asantefo ma omo central market ni Kejetia market say omo yemponchi a wudi kan efri say omo ejimi asema mo masantini no odi regional minister ka kire mo no. And the more ma warning. Akwawe odi Ashanti Regional Minister 8 years. Otumitina TV so can say asantefo ma omo ya adehye. Asantefo ma omo gu Kejetia ne central market. Omo mumua de ye di o matem so omo ye nwan a omo ye mponchi a ye dika ena duo no. Ono na bie na no kan ye. Montuma ye demonstration. Montuma ma no warning. Mobe frustrated. Amwako hine wa santime ma adentira. He is an open-minded guy. Oni obi asre or a young man too. Mumu bi de mokwasi ajenze mo to atata no. Me or me 100% support. And we will make sure say this young man amwako hine he will stay in the Ashanti region and develop the Ashanti region. Or chimbian wo betuma kasa. Into more central market na mu yede no. Mo kama no paso. When the government gets money, you green say betuma ba ho ne yede beba ho. But obian to metata aban no mo pa may saban ne be ya mo ntwe mo to ase e Kumasi. Nobody gives a heck. Now then omo mo te bunu no omo nya nipa. Na bunu for yekosi sa market we bi mamo a anka omo mo nya nipa. Omo mo te sahwi no omo mo nya moa. Omo mo te ahuna memro omo nim nyansa. Omo mo te western region no yekosi market we bi mamo anka omo nya nipa. Ana mo mu bi mo ya mo so mo nkwa na mo nya nipa o Ghana. Enkwasi akeka ne some sense of entitlement bi hihye mo bi mutirim. Enti ma adwene mo say enye ye ne enye obi a saa de mo nyimfiri mutirim. Mo bi so mo nya mfiri mutirim a mo be yankoa etisese bi amoye no nipa bi bo hu mo be from nkurasefo. 2017 to 2024 mo de entohwe be 43 and mo de kon say omo nkoye MPs entohwe 2 times 43 saying Sankwasi afo no kodru nkran e de no de ba fie and so still na mo de mo jimi di omochi masa mo de mo papie to bi kran ko hye ne enko enim ya start it. Right. Pantalon to piot mote to tomote. You say Odwino okra on tiasie piot el pantalon. All right. Pantalon. Now, yada ujina santimemu yanko bebia. Eye asantifo edwadifo bi ende KMA ene the Ashanti Regional Minister municipality ni nyina about together said abi Kumasi dwano sebio eye efin amwa etu Kumasi dwase enti eye aban we omo KMA boss eye Mr. Zuba one ekromo penifo the assembly ene the regional ministers office said abi eye Kumasi dwane bi wo ha sibia efin ennom emmene nipa no sibia ye fin no ye didi ni ato ye nene ato obefa Kumasi dwom na efin sebio efin adokuru nipa enti KMA boss municipality ni kasada bi I was see to me enanti edwane nyina mu na stores e wono ekwan na e wo ho nyina no ye de eye trash bins mo PZ ye kasa trash bins a baller ade esisisi eye de street ni so sane be ya ye wie buro anase ye mu bi na ye no PZ ye o PZ ye fan dubone no ye no red ni wi a ye benya baby di ato kodwa ni bu ofu u hitiba na me hiti che ho de si wa santimemu den say KMA eko ho say bia pese ye de baller esisisi dwanim na se ne be ya ye nya ehu fin ye ntena fin mu say ya de say efiamoa ye te fin mu inti KMA se da bi
Yɛmfa baller embassy si ɛyɛ deɛ edwanim ɛnde edwadifo bi sɛ ɔmo nte aseɛ wɔ asantema mu ɔmo ne KMA ɛne emu pedifo ɛde ataso wɔ asantema mu emu nsɛnsɛm no monhwɛ deɛ ɛkɔ odwa Ball adeɛ na yɛde bɛsisi market no edwadifo ne so ɔmo mpene adan a ebesi ɔmo store anim enti deɛ ɔmo yɛn sɛ ɔmo hyɛ store no mane na ɔmo adwonso na ɔmo akyekyere na ɔmo atoato anim hɔ deɛ ɔmo yɛ no ɛwɔ edwam wɔ asantema mu and the KMA for say ɔmo de ɛyɛ ball adeɛ trash bins ebesisi vantage point sɛnea ɛbɛyɛ mo a mo tɔn adeɛ no yɛde ball nketenkete besisi street ne so ɔmo sɛ ɔmo mpene ɔmo de ɔmpɛ sɛ ɔmo ne wɔ dɛm ɔmo ne a na ɔmo akyekyere ɔmo bɛpɔn pɛ na ɔmo apere gu gatam na ɔmo kɔ fie nti video a mo hwɛ no asantema mu a na ebi mo pere sɛ yɛn bɛyɛ Kejetia phase 2 no ana Central Market phase 2 no ebi mo ne hyɛ dɛm yɛde ball adeɛ bakɔ ɔmo sɛ ɔmo mpene. This is the kind of country some people are just dirty people nipa bi ɛyɛ dan na woyɛ nipa na wuti dwom na aban the trash bin ba be see street so send a be the ball abetum only aban kontokwa. How are you okay? Are you reasonable? Into a catch some do atem into one twaba. Now baby I want na ball insi wono eye dan na wo de ball ball out the green. That means mo and mo blocking eye gates no. Omo ba eba omo nkyɛn a enkwara ne free school ba na omo ba omo store ha na omo bie polythene bag na nkwara na egum. Men eye kumasi asa na meka kire wi. Omo agaza mpanifo no wo wa ese o abena tenanim na wakɔhye kire ne wane. Ɔne a na de gu polythene bag mu. Owia na apra na de gu gatem na ɔkɔ. Insuo tɔpɛ ase aban ne nye. Ena de na ekosi ena we de antiase emusuofo NDC fo omo ba emo mehwe nso na ebusu wane egu gatem. Mame no witi di kakra nguso. Very dirty. Wane wo politics wakyekere okoda besiba okyekere wakyekere wane akyekere okyekere sinipo. Adan a ompene so mema KMA for emfa bola bia mbesi store nim adentira because on them on store nim on na wakyekere no da to nkyɛn hɔ on na wakyekere no da to nkyɛn hɔ ne ba ne na wakyekere no da to nkyɛn hɔ owia no wa fufuo wɔ store hɔ owia na bancha aman no o da to nkyɛn hɔ owia no apra ne nyina 6:30 ne epiegu bolam ne epiegu ɛyɛ deɛn ɛyɛ gatanim inso tope musuefo NDC for ba ɛyɛ deɛ hwɛ inso tumi tɔ na Kejetia yiri wane ma na yiri. These are sometimes we say everybody is trying to chiri kuro yi. I say enim nyansa. I say enim nyansa. I say nipa. And this is not just Ashanti regional. All over the place. Konkran ko hwe. Oh man, ebi muso anene. Normal. Yet bibi ni osesa na enye ye. Eya den na wotina dwom. Na aban say or the dustbin the ba be si wo store enim. Na obi duru a onfa ball and two store enim no. Onene ko. Etre wonne wo dem wonne amese mame kyerɛkyerɛm ɔmo twa ɔmo to obɛkɔ na mame panyini polythene bag na sempo de mu ayɛ ha tete de black powder black polythene no ɔmo ne na obɛkɔ na besiwa ɔtekyere ane ɔban yɛ kase we for de say ɔban ɔmo ban wɔ store nim ɔmo tumi ban ɛwɔ store nim wakyekyere. No, why say, well, pona, yes, box, no proper boxer, no, they are fra, no, a pregu gatem. In so top and cakey, antiasie,
Edi we de na bi si de o, na bi si da boy. Se de nyom mo ade insokrato a hwede esi wa ha oboa wane ma na yiri, wane ma na yiri. How can you build a nation when some people in the nation, that's how they think? The NPP cannot be underestimated. You know it, I know it.